Ukhala iphindiwe uMaskandi ophazanyiswe iGcokama elisha. Sawubona kuphi nokuphi kufunya khona lo mbuzo njengamanje ukubingela la wena ke yomathanda uCosi intombi zemqomela emehlaka abanye zibatomela imali thiwazi. Ngana kwethu ngabe usukhala kuqala la ngicotho nje ukulungela press subscribe share phinda comment kanti ke ngabe usungwala ekhaya yazi ukuthi sihlangana lapha na comment section ungakhohlwa ukulike ivideo yethu. Umadlala owaziwa ngengoma ethi nango Herod yamfuna umntwana ukhala ngokuthi lona iGcokama elamsusa lapha na number 1 kanti ke nabahleli bemcimba bazange beze bemna kunalokho bebemcindezela kodwa kube bekhiphe elinye lamaqhawe adumile bekuzolokhu kuthiwe hey apho mfowethu up kusho ke yena usaliwe ehleli nalo ke iqhawe lapha uMadlala sizwele ke uMadlala esho ukuthi umuntu wamsusa kunombolo 1 lona iGcokama elisha. Saliwe Madlala mfowethu i4 wena lo ozinzile lapha ku trending songs lapha bamba number 1 ukuthi Herod yamfuna umntwana alangoma inamandla kakhulu nkabe yami ukuthi phela ngoba lapha esibayini sethu akuvunywana kuyazitsho kunzima kuba wenza into engacacanga nje ngabe bonke bakuposta abathi wow kodwa manje ngokwenza into ekhona akekho ngiyabonga Saliwe mangabe nibona bafowethu ukuthi ingoma inamandla akithi ngangikhiphile lapha amacala wabe lokhehla lo ngimficile nje uHerod ngathi uzowaphazanyisa iParis iParis umile yakuphazamisa iParis futhi yakuphazamisa uyabuya futhi kabi kufaka cold